Ono čega se svaki brend plaši jeste izbijanje i širenje krize na društvenim mrežama, pogotovo ako je u sezoni sladoleda, kao što je slučaj sa brendom Frikom. Verovatno se sećate poruka "Ko ti liže Sneška" ili "Sladoleda nikad dosta", "Skočio bih s Pančevačkog mosta", koji nisu delo brenda, već pojedinih fanova. Međutim, to nismo videli kao PR krizu, već mogućnost koju ni za šta ne bismo propustili. Pretvoriti je u dobru digitalnu kampanju nam je bio baš izazov. Ako su offline rešenja izazvala već znatiželju publike i želju da ih lično udese, zašto im ne bismo dali još? Pružimo im mogućnost da sami kreiraju svoj billboard na mikrosajtu sa već ponuđenim šablonima prethodne kampanje. Konkurs Moj billboard je bolji od tvog je na društvenim mrežama, posebno Facebooku i Instagramu, promovisan kako kroz sadržaje, ali i plaćene oglase, kroz besplatno generisani baz, tako i kroz digitalni PR na stručnim kanalima komunikacije. Na talasu pažnje koju je izazvala offline kampanja smo nastavili sa ovom digitalnom aktivacijom i održali interesovanje publike nedeljama po završetku iste. Tokom 28 dana od početka krize, ali i za vreme trajanja digitalne kampanje, zabeležen je rast Facebook fanova za 112%, reach za neverovatnih 993% i post engagementa za 1299%. Ali ni broj učesnika digitalne kampanje nije bio zanemarljiv. Preko 3000 generisanih rešenja u samo 14 dana, od kojih smo najbolje pretvorili u novu billboard kampanju. Svaka kriza može da ima dva kraja, kao i Frikov štapić. Mi smo odabrali onaj slađi.